Normal Kenyam Bia Kamal ka Nuer online TV channel kajan gwas mede ko rache mede kono link Nuer online TV channel major amjidit go region gender subscribe kade notification bell badere jatwain ko misha tekalar misha barayda shamala shubekje to kon kamede kono link gwas me kam kuma spelayo na me dara misha to ko kor gwasedan go region en wode kono nyokomlin kono Joban lingwaseme gwaske kwi kuma espela yo ka dobe dan e she tekarik michito kamniken gwade yan ke Dr. RIEK machatin ke changa yan dangro bakkel ka pai dio kron kina dangro wiri jan dangro de dich pana jome banjelinkel ka tae dan e shirya ko mo chato ko ja ka changa bongon ka pai ngwan ron kina dangro wiri jan dangro de dich shobon espela yo mete kane dang baro rodin real kan wo biken kuma SPLI go bikeneger ne dang baro toni shika dual kamniken ka shukana gorono biken kume SPLI go bikeneger ka kor kame cha Dr. RIEK machar cha jayen shukara jeno ne chala den de Dr. RIEK machar no rei gwadrante tin ketijin chala do jen mete ka dol modol ke cha jade gorono de roje dane chala de jabanpin Kora jedan echi Dr. RIEK machar me chala no tel ramimo budwal biedol tel deputy chairman Nathaniel OYET malla deputy chairperson ko kuma espelayo kana wargamo kana jatany ano charo jedan e chalat and Dr. RIEK machar chwaje lok shukana gorno biken dol kabiko rai ka dob dan dong de Dr. RIEK machar de jeger keja ka jombe kasal pikimi yadit gwade dane chawude shalko me parkol chaje yenten jen chwaje kep ko bom parkol ko ba gwada Dr. RIEK machar bajakan en prejere dane chakame cho gorono bene dang baro to ka jekel la baro dien bugro dien mat ka buga dol ka netin kontila jikuma espela yo ten kontintere wiki juba nete konte karudien bar de ka roch ka do badan en de ramkel de jakwan medeled ala interim chairman ka gwa Dr. RIEK machar an bonomo amud kan dolen kan lat kan dolen lat kan no bikan lat kan lat chwaka gwarwai warga no shuri shal kan Nathaniel OYET chwo gwarwa gan wo yen chwa dol mo shwajelet kan dol mo kan dol shwa shoot ken chwaka kagrar akware rawde ne Nathaniel OYET kawar gamisha gor no sharum no de yen dol yana dol kati Dr. RIEK machar telo ayena andol biya dolo biya dol mishalat kume SPLI wo kele mentere wike so Sudan men yan ke Dr. RIEK machar mite ga dol mudol ke andol mo de je kontany Dr. RIEK machar cha de lat ke widun cha de manto ka gore je ben wa Ramadan la deputy chairman jaram dande warga de jatan mete Dr. RIEK machar mete loyena ko mo Dr. RIEK machar tere tijen kajan gwasa me la permission ke le de kan Nathaniel OYET meka Nathaniel OYET meka na warga mo kan jatan tele drop mede dol de dol kaja ko do badan la dol dol kaja won take a procedure to la gorka ba dol ma ba ja kula dol erojamo chwaje loko parkol la Stephen parkol kan ne ka dang bakal te ko kenten content kel kaja so churu de alkan wo bikendol mo bikanadol etele neten kon tila kwar ko kume SPLI wo shitka parkol shi kwar duno general kel milet ka transitional government ka te Dr. RIEK machar so ko bom dan te ka je shukana gorno bikadol atele Dr. RIEK machar atele jetten no kala region o dolo mo baje dil dol ko jen larno ba Dr. RIEK machar baje zeluñ kamen ge kelong nanga misha konat ka gwase dan ka ron kina dangre wal bakkel ramye dan shi kon latte gudu shal kame tabande ngai gwade dan ke 2016 mechi Dr. RIEK machar chawre yiki juba mechi ko mechi to ko presidential palace gwam mishane di shop ko kur ka dini chwa connectin kan wanamo
jal Dr. Machar kane ti chop ke kitu de kudang jok ala de inde konte sha law ka ja ano ka kore me she jere which shawudu shal ka meta bande ngai shwa jako bala vice president ala first vice president mo gor ka jeno ba Dr. Machar ba de temwar kabi roini wudu shal ka meta bande ngai ko gor ka jeno norde kan chonkel ka tabande ngai ka dobe gu kenan go ne to kon kiram dande gor Nuere ramu mo mi cha kwanya la ko ngai keno dongo no mi cha tabande ngai cha kwanya la vice president de ne di alde ko rodian wol tabande ngai namo ajen dobe cha nyago mu gor ka je akir mi yadit atele deputy chairman atele je right kamana shalat name awa violation mishalat netin kontin la jikuma espela yotin kontin charumat kel ke espela ji nete kontin cha intimidate akir mi yadit ko mu kan ashika ro akir mi yadit chikanaling baka dilian shupar kol kana bonda dolamo shukana dul ko hotel Michelle Palm Africa Hotel kajuba ala Palm Africa hotel mutaga juba mula na dolten dul kan dola mo ka shanga bangwan ka pay ngwaron kina dangrawi jandangrawi de dich shawudu shal ka me par ko chaja kwan ala interim chairman enano me chaja kwan cho natanelu yet jogono jin chi jin ramkel kas pilayo jin chi KIIR ko chi natanelu yet la deputy chairman ngai kona ko dangro kas pilayo e Dr. Machar kana wudu shal ka me natanelu yet kan dangro kala kwarane so me ramkel mi chi jende ram do diende let chit ka me cha Dr. Machar cha je yena ram dante ti dialde ka proof mi tem latke dera natanelu yet ko cha wargani cha ka do tanjre ti jen ramela decision maker da natanelu yet in a state ci par kol she jomu do men o jinne jiram dan ci kajrar ko kuji mo shirong ko ci jere wi juba jiram ci tiay ci lengut ko kuma espelayo anje she par kol la gwasame chaje blok ki chaje quiz dwer bondial kene dial content ko kuma espelayo wona ko commander espelayo te konte chirjen bara wi juba kana commander in content door medich aspila yo kele shukan parkol ana shukan ko dwer parkol ramital dech jen maganin je position a Dr. Machar ka kui power sharing eda ne shangun dino ko jen dole ko dan baje yana kirmi yadi che gorno be Dr. Machar be betrayed a chena man la de jen la dem na me ka kui Dr. Machar karaje shi rai ke je kan yam ce mu da gwano shelan wo da laran SPLIO ajene sha bu gamane ka gwade dan e shi interior minister of interior anjile naten me shi gbarar kana bonde madadian gwade mo da me kan yen ko ta macha de yen kel ga Dr. Machar chubla da gwango parkol chiram kel ka kuma SPLIO jen SPLIO in government alo shi kan ta ga Dr. Machar kaji kan chupka spele aji andana kula tere which man ten content kula ro kel kirmi yadi duno tika ndaramo so chatel gwat na mone je ne dane sha anjilina ten chaje biyen keja ko chatar ke medane gule wo kware ke jala interim chairman me gulo kware ke chatara bungach kirmi yadi guje no bunwer buka chonkel ke wudi shal ke me parkol but che parkol che ben pen teram shi bu gor ke medane shalat so ne di ti ban shur kenen gwasame akane te konte ci dol ci kana dol ne de konte ci dol ka Palm Africa Hotel name of the 7 members who masterminded the move ramanyam Stephen Parkol chaja kwan la Minister of Peace and Reconciliation anono ka kuma SPLIO ka jongle ramarode agong makurkur member of parliament Kalegi state ka transitional government Ramadiodian Lesuba Ludoro wango minister of federal affairs ka central Equatoria Deng Akon as speakers of the council of state Northern Bargazal state Läär Samuel Ateng a member of parliament Jonglei ka transitional government Rambakalian Mustafa Gibson no government portfolio Western Equatoria Bojaramame
John Duck no government portfolio apenal so gane dangbaro di ti gane te konte shade de alaka no biken kuma SPLA biken yar gane te konte change everything te lada no shunkan ga kwi Dr. Machar but ken gulkan te ka hidden agenda mugulkan ken hatkeja so chika part of SPLA gor kana bika SPLA biken yar chit kame cha SPLA cha de yarewal tabande ngai ken lolgal kot. So these are the two people take contest feel I will can on and they can yar con can delegate to la mala the yalatke because Dr. Machar began a banping kapagak big gian becan where a week juba malama bajolat kagwas ran a chicken plant chicken latko deka Dr. Machar they can knock you know nature plan in nature fail so tabanda and gashwa kwanya vice president so then robe dan a jagade a jekan wore ke je shumanta murai kono tandin kan kana chupko kuma SPLA ka bon kirmi yadi dio je modong le ronya linga ku kirmi yadi gada dangaro ngode short ka shumana tamano moine ka position ke SPLA party ki bon wood commercial ga kirmi yadi kan recognize ka jo ma chala kirmi yadi che ga jogo no na mukan dole mukan e kon yech tel gwamnati ben dole makaja jogo na gada dangaro especially che lolgat ko te jogo no jin mekan ne ko ken ga konak kana doro ken je kon capital domi baji recognize keja ngai kon ma chalat kana sere kong shorale che ne ri kolan wertin te kana sere shekanak kawlang kana sere kelu ku jimi kelu so jaga je ko be qualify ko de jimi ko position ajen mo kwaila kwan ke je ala governor re wike ka great apnal so ngai kon de lat karodian so go kujamo amu kon lat karodian o ba kum SPLA o ba yor ka kan pe dialati cha don kem yadi no dere kum SPLA o da yor but kan ko kana succeed cha de palba aji international community cha de palbo ne IGAD intergovernmental authority and development cha de palbo aji European Union kan Africa Union en wo ledin ka pe dang wan ki pe dang jok Gwami boga kuma SPLA de nika amanitin kontila nuer ku ko target center ay nam raikon ngoda korjatin ka panjar korjatin ka fangak tel gwan makan atel kor amani nasirba ngai kono ne diale ko target ka shongden kel ka Dr. Machar kano kan chal ka kan nuer so na mo mula roda dino kan nuer kan kon ngach ano kuma kem yadit jang diala kono ten ku kan targanan wara kana kon ngaja netin konen chunkel ke kem yadit ko mi chago togo no chikan wara kan kanak the next people can the content be fall in line buka kan netin content chunkel ke kem yadit ko mi shat tarun ke ne kon bunna kan mi sha kanak alo shika powerless amani yanbo tarambu tog de bileleb kon kem yadit mangora gono empower but centralized kelo power dana na men kwa la capsule Sudan jenen yena tini to manti defect titai na money misir order lat humanta ngode la order barate misiri di alchika stuck gwad mimo ba Dr. Machar bajalun ba Dr. Machar ti goro no bajalun ajana bajalun ka conditioned ajana goro jeno bajalun di ni chopka 12,000 goro jeno baji UN peacekeeping force chopka 4,000 baka dil nomre which ka Sudan ala UN peacekeeping force kon bana kan ka gang ke de nya sfila wo to chopka 12,000 enyok de mana mer diana jana goro jeno ba wuri shal ko bol mel ba yi kapin so de alati ke di man tilat ko rodina tamam so to kon targa mandan le maru din de chana jeling men tin tama wo ci do no ba Dr. Machar ba jelun kana wo bana wo nyam dire mala ke bu ko ba wo nyam so jo me gor de nyara yakel ka do budan en charge non ka je ngado jen wo men chala de par kol teram noka re wi ka Sudan ke lu ka ku mes pelayo shumane jang bu panken shigun wer karodian ko ngai ke je en wo malat ke kirmi yadit daga na Sudan nyok gona bi civil war balun jok gona jen wo buna bu nyok mulu ko shit ka men tam mulu na re wi ka Sudan shigun wer karodian lu tan ibn jang panken ted lune dial ka luna ka Western Equatoria tela gwan me kana tel korten ka do me sha plan akuma kirmi yadi ko be bol mel ba yen install ki be jalat kwara ala kwara nyam kana amba ba ko be non karwade ka kume de ponen kume kir moy kona tema kume kirmi yadi take between ko be da pin ke be ko nyin karodian ko mu wa bol mel wa jaka kwar ke tema mada kwar dangro vice president
ka first deputy chairman ka kuma SPLA dunkir mu yadi pinkir mu yadi mu kan lo chaje ger bianen wo bukor mo borodo nyako mutugorode jen jawdana gore de nyo yekel ban nyo jegal rede mbiate mal babay